KATV ke la ara doan phanta adap kimya kardong pajirdo nil birta than bang sami claret BP non arjui tha birtang ton pen non head jong asam chot kalisi karbiang long ar lo palong pong MLA yang khoi long ta BJP rochori so tum pensi haipon etle bang so phi ki hai ning karong pi pom si ki dam tang aruni phai krip por ni hanjang lang so pat thak pamalong BJP ki hai mai mate victory rally pamang ko labang so amai long BJP karbiang long district committee amai pu rolan kiling da chepen ku pon amai long abaring KACEM JC pathak pensi pachini ko Mayroong alin sarpoman pen KACCM ang parta MLA Tulirang Ronghang, MP Marcin Tisoy, MLA Surjo Ronghar, MLA Lunsing Tiron, KAC Deputy Speaker Abhijit Crow, EM Richards Tong Pipen Danglok MSC Atong Chitong Dunduntu. Article 244A bangki Karbiang Long pen di mahasa wapan nangki PJ apansi Central Sorkar atong bangki Chisik Ding Pensido. Sitala dakang hong mati Assam State Sorkar atome hin pen NOC ki pipe rega joksi nang pitek thedet lopusi MP Marcin Tisoy hin pen State Sorkar apan akoyar wakpon Kopia khesi ke pahai kon lo pini autonomous state anam pensi alang li kon hana pahai kon lasi central government na bangke autonomous state nang ki pia 100 kilo talada state government ben NOC nahi lasi alang li kon bangko MA autonomous state government ben NOC alang li kon claim pon on punilining ke gitu lasi prabin ben autonomous state ay litung long polik CM Ronghang pen kaning jipon atengke kili gatung constituency along tin mai ki do ahut rora tuma phan kachechak pon atengkensi isi pen isi ki pachun pon rabje phan than pachini pon MP Marcin Tisoy ki than pon atengke Karbiang Long West Karbiang Long di Mahasaw arat akar in nai article 244 ita prabjen pen pachun po athe central gov atum ke hemprek nang ki pj phan chisik ding lo non ke Assam Sorkar atum NOC pipe rek chot lasi non hejong ke hai pon bang pho MLA atum ke do bom hot si hemprek ke palong je phan kam claim pon nang popusi ning je pon অসমৰ বিভাজন কৰা নহয় অসমৰ বৰহং ৰাস্তাত সাহিত্য হে ৰাজ্য অটোনমাস ষ্টেটৰ কথা মই পবিত্ৰ সদনত মই মাতিম আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই যে এসেম্বলি মাতিম ইণ্টাৰ ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰ সমস্যা আছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ সমস্যা আছে নিৰ্বনুৱা সমস্যা আছে গোটেইখিনি সমস্যাবিলাক মই পবিত্ৰ সদনত মই অৱগত কৰিম কাৰ্বি আংলঙৰ যি 5 জন বিধায়ক সংবিধান সভাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙবাসী ৰাইজে কিবা নতুন আশা কৰিব পাৰেনে বহুত আপোনালোকে দেখা পাব বহুত বহুত আঁচনিবিলাকত আপোনালোকে দেখা পাব ৰাইজে দেখা পাব আমি কথাৰে নহয় কামে আমি পৰিচয় দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ MLA Bangko Tongsi GGKC KWSG pen ke chenglok hampa sung na pen rat ki sung do an kupa jok japan sayang den klempon po Guwahati rong so 6 mile Carbyhampton long aru mate Mayor te kun khai Prehini 2026 tani Greater Guwahati KSAT hek pen GGKSA la pen Carby Welfare Society Guwahati atong pen chakater people si non hejong Assam along ri ang tangkialong ke padotong Assam General Election 2026 along Karbiang Long West Karbiang Long la pen di Mahasaw pen MLA kinlik chipati ke hai dono tumapan karchwa jamek pedo Thank you.
GGKSA amai pu sengkan hanse kache pehem po mailom KWSG kongchun bang Borising Jaipen mai ki phalam the Jaipen MLA ki haidun abang pu bang phia tu maphan ning karong kache hok dun amthek mir apu karbi poho pen kachu sai dengpong GGKSA dihin rimbang himati sopi lapen GGKSA Cultural Secretary Monjor Bepi atum pen kachu sailong cherap dun rinti Karcho amai kacho phapon along MLA ki lik ke haidun MLA ang parta KAC ki chari CM Dr. Tuliram Romhang MLA Dr. Habe Teron MLA Lung Sing Teron MLA Sorjo Romphar MLA Niso Terampi tumaphan Karcho along MP Amar Singh Tiso KAC EM Kache Rompipi EM Kadom Terampi MSC Head Singh Romphar lapen Karbi Richo Long Sing Romhang Rong Arakpen Atoyani Dhom Singh Teron Rong Kicholin Dok lapen GGKSAN KWSG Klembang Pu Bang Pia Tumapan Bang Paru Susi Armu Chetongdo. Sudah ada, tapi kur foto lo, la kur foto, bagi represent lo, laga musik, jahai jalong tu kepada konsensi lo, yang jahai lo, bukan harangan tipu, lapen ke rongkan kami. Lasi karbiang lo, ngap harman, assembly lo, mana kan ninggi tu, lapen angkata. Itu si ning si pet ada GKC tu makin sung lapen nampak ada long lere ke ini kada punya gaul step nangi gaul step no gaul step ke ini bang lapen ini tu mati hono dan karbiang long tapi UPC lapen UPC frequency di biteng lo lapen ke best karbiang long tapi no lapen ke non ke dah buat long tapi karbiang long tu mas konsil pen News Report KATV News. Kidam tang aruni pai krip horni rong plim tam hiti rui pen kang ni hitianong rong plim tam ang kang HSLC pen HSSLC katipa du na tumapan karcho amai ki paman pon. However kang turate rang pen supatri pipon along KSA rong plim tam branch chutum charak chitu dun si HSLC pen HSSLC sapnam katipa na tumapan karcho pon la pen career guidance ito may ki paman pon. Bang suhud alui sapo manpen KLA kongchon bang onteron manpen alui HKA Bidisar Bapuram Rompi Bokajan Block Education Board Chairman Rosan Teron Career Counselor Asam Gaurav Everty Binong Teron HKA kongchon bang Freedom Tiso KSA Romplimpam Branch Committee Mai Pula Penchun Bang Lapen Breakdown ke thigiding atum chitong pon. Karcho jai meka chipahem phupon HKA amai phu Edwinson Hanse ada porpai crazy pen pang cheng pon si kado kave bang truk sikir braketom HSLC lapen HSSLC satlang ka chipon student choma pan Karcho pon Mayalong Assam Gora February binang teron Mayalong kaning chepon laki logi charli bomahut ko PC voreng ka chipalong jima aphan architect kenang kedoma laswa teng pensi Charlie chi hum donang po lapen ke charlie kaya long katikok lapen akisong chitong vegji bonta Charlie abang o edet nang po pusin ning jepon Alisar po alam the along on teron pen kaning jepon ki loki Charlie bomahut ning kachipaning dingpon akinang so lapen lo Charlie akang tuyang ding chepa on dun pa melote ning ke hang dona son mate akinang ji anta long ji puta ning jepon News Report KATV News. Pinya bir talan si kang tonlo dumi thakmi kardom.